Mnumzana ngicela uziveze ngokugcweleyo. Sanibonani, igama lami nguDaniel Molokele, abanye abangazi ngiFortune Mguni. Ngiphuma eHwange, umbenzele eHwange esibhedlela seHwange Colliery. Ngikhulele khona eHwange. Abantu bathi mawukhule khona kuthiwa ngumbhoni Hwange. So mawukhuluma ngombhoni yimi umbhoni wakhona. Kodwa ngagcina semfunda like secondary, ngahamba ngayafunda kwezinye indawo koBulawayo eGweru, ngaze ngagcina ngise-University of Zimbabwe Harare. Engenze khona ilo degree khona lapho engidume khona njenge student leader ngikuma SRC. Among my roles, I'm a former president we University of Zimbabwe ngo-1999 and also vice president we Zinasu. Ngisebenze kakhulu labantu abanjengabo Letlen Mojongwe, ngisebenze labo Jobs Khala, uTafatso Msekiwa, yi generation engisebenzelayo around 1995 kusiya ku-1999. So ngisuke e-university kwathiwa hamba phela ku-parliament, ngathi asesingabantwana asivumela abadala bahambe. So I could have been in parliament ngo-2000 but oJobs Khala labo leMojongwe bahamba. So ngisebenzele civil society koBulawayo, mawungahamba koBulawayo buzobla agenda into ezinjalo bazawutshela ukuthi ngumuntu esebenzelayo. So ngase ngisuka koBulawayo ngahlala eSouth Africa, sende 12 years eSouth Africa. Lakho lapha ngisebenze kakhulu lama NGOs, lama activists, civil society lapha sizama ukuncedisa impilo zamaZimbabwe, sizama ukuncedisa impilo zama-Afrika. So ngumuntu nje osebenza labantu into enhle ngami. Sekutheni ke ususuke ebantwini usiba ngusopolitiki? Mina ngemvelo yami ngusopolitiki njengoba ngikhulumela ukuthi benise-university, ngicontesta ama-elections, ngisiba ngo-president khonale. So mangu civil society bengisebenza labantu, kodwa mase siyasebenza kuma-political parties ngiyabe lokhu ngiqhubela phambili senze umsebenzi wokusebenza labantu. Ngibuyela ekhaya eHwange, ngifuna ukuyasebenza ukuthi sithuthukise idolobho lethu ukuthi iHwange iye phambili ngoba okwamanje isimo sekhaya sibuhlungu kakhulukazi. iHwange aseyiHwange sakhula siyibona. Sifuna ukulwa njengeHwange ukuthi iHwange mayingafi, iHwange mayivuselelwe and mayithuthuke iye phambili. Ngiyabe ngisebenza khona leHwange, ngicelile izakhamuzi ukuthi zinginike engathi i-advice ukuthi zingicebise ukuthi ngisebenze lobani, ngase ngicina ngisebenza ukusebenza le party kababa uThwangirai. So ngisebenza leMDC eHwange, okusho ukuthi ngisebenza leMDC Alliance eHwange. Bese sibheka ukuthi njengomuntu osebuye kwezopolitiki ukuthi uhlenge kumbusiza abantu baseHwange, yini kahle kahle inhlupho ababhekane lazo ngathi yilokho kusemqoka ufuna ukuthi uresolve lapha? iHwange njengedolobho liyakhiwe phezu kwamalahle, kulomgodi wamalahle esikhule thina sithi iHwange Colliery Company. So i-company le yenza kube le dolobho lithiwa iHwange. Abantu bonke abanye abakhona singathi ngama-contractors babuya bezosebenza le company le. Njalo sile power station kubuye ozesa labo Zimbabwe Power Company. So singathi umnotho wendawo yakhona uvele emalahleni. Kukanti iminyaka esidlulile like esingathi emihlanu leyi awuhambanga kahle for i-company leyi. Kube lama retrenchments, kube lama salary problems, ama workers akhona kaphiwa isebenze colliery zephiwa salary on time. Even makuthiwa bayahola iholo lakhona lincane. So kuloku kudubeka okunengi. Into ezinjengabo sibhedlela, oklinika, izikolo akusela mali, kunzima uthi la uyamangala. Ngapha abantu indlela abahlele ngayo ezindlini ungakhangela lapha abahamba khona like mabe sifuna ukuzinceda okwemvelo esingathi ngesilungu ama-toilet uyafake kumangala ukuthi umuntu angaphila endaweni enje. So kune unemployment, sinama youths amaningi eHwange but asikwazi ukuthi imisebenzi bayithatha ngaphi. Kuyadobekwa sibili imali ayikho eHwange. So sokulusizi iHwange engikhulekiyo abantu bebehlezi kuhle bekholisa iHwange yanamuhla leyo. So mbona ngathi into enkulu ukuthi sifunde uJohannesburg njengoba libona uJohannesburg umgodi kodwa akusela golide lapha. But iJohannesburg yathi amanye nathi evala iJohannesburg yakhula yaba yi-service industry. So sikhuluma nje sokulabo Sentini, kulabo Rosebank, yi-economy yeJoburg abasadepend on igold. So lathi eZimbabwe kumele simove towards suke from amalahle sicabanga ukuthi kunabo tourism, kulabo farming, kulabo agriculture, kulama technical industries esingawenza. Sizama ukukhulisa service industries. We know ukuthi eMathebula North ayila amadolobha amaningi. So sizama ukuthi yonke into ezifunakala eMathebula North abantu bazilande eHwange. So we can be a service industry town, and as Hwange we need a new development strategy and investment strategy
senze ukuthi iHwange iyekele ukudependa namalahle kuphela iye phambili iHwange with or without the core. Abanye bathi ukuhlela isikhathi 12 years ula eGoli awuyazi le iHwange okhuluma ngayo uthini ke yona uyaziwa yini phansi ukuze abantu bovotele into enhle ngami ukuthi ngumuntu wabantu so ngisebenza labantu even iminyaka yonke le bengihamba eZimbabwe ngihamba leHwange and ukuthi ngiqalise ukuthi ngithi ngiyahamba kukhetho lama election ngicelwe ngabantu beHwange ukuthi nibuya ngikhaya mntana uzosebenza lathi and ngumuntu osebenza labantu ngama NGO so give me development into elula into engiyazi ngemvelo imuli yakwethu yakomgunu ngahambe eHwange khona lobuzo baba mobesebenza kakhulu ube nguchairman wama workers ikakhulu I think from 1979 ube ku committee yama workers ube yi trade union bonke Zimbabwe Congress of Trade Unions or Associated Mine Workers Union of Zimbabwe ngikhulelo babe hamba kumhlangano enhlanganiso lezi is a well known trade unionist labanye abafowethu abakhona leHwange bakhona so is a well known family and we are known ukuthi abakomguni singabantu beHwange siyayithanda iHwange ubaba bami ngikhuluma nje ulele eHwange uyaphumula eHwange so abantu bathi ungahlala kakuhle njani eGoli khona le ubonke umumo weHwange awusamuhle so nami ngiyafisa ukuthi ubaba bami mayephumula abone ukuthi iHwange yaphambili and I'm proud ukuthi ngisupport iplan yokuthi iHwange siyivuselele lindawo ufuna ukungena ke indawo enomuntu uzokwenza kanjani ukuthi uzongena kulesi sikole iqiniso ukuthi silo MP wethu honorable Brian Chuma ukuphathi yethu sisonke kubaba uTsvangirai so ngokuya kwe democracy sizohamba siyokhuluma nje wayiphathi sihlelela indlela yakhona kuzaba lama consensus kube lani makungehlula kuzaba lama primary elections ma abantu beHwange bona befisa ukuthi ngibe ngu-MP bazavota ma befisa ukuthi u-MP aqhubele phambili nge-MP uzavotelwa and mina ngokwami sengukhangela ngelihlo le development sesilabo iHwange Development Association sizosupporta u-MP whether kuyimi kumbe kungiuchuma kumbe omunye ngawina siyabe sifisa ukuthi thina singakhangela iHwange ngelihlo lepolitiki singakhangela ilihlo iHwange ngelihlo leparty sikhangela iHwange ngelihlo lokuthi this is our town this is our home we want it to survive so sikhangela iHwange ngelihlo le development yini kahle kahle ongathi wena njengomuntu nje sikusakho abantu beHwange kufanele bakuvotele mase kufika lesi siba ngithi abantu beHwange ngicela limvotele ngoba ngumntwana wasekhaya umuntu ozelwe eHwange okhulele eHwange oyazi izinhlupho zabantu beHwange ongadinga ukuthi omnye umuntu amchazele ukuthi udubo leHwange lunjani ngiyalwazi and abantu abaningi abaseHwange ngakhula labo ndlala labo ibhora akulanto engayaziyo ngeHwange so emfisa ukuthi nesingathi ngesilungu ama good old days lana so walethe back but ukuthi iHwange iye phambili ngoba ubuhlungu esibubona kathesi kumele kuphele and mina ngilama networks ngilabantu embaziyo at a national level ngihambe Harare ngala ngiqoqoda iminyanga abantu bangazi ngihamba international diaspora yonke bangazi ngisebenze kakhulu lama Zimbabwe ngasebenza lama Africa ngiyaziwa iAfrica yonke ngiyaziwa idiaspora yonke so ngumuntu oyaletha iHwange onto the spotlight wenzela ukuthi as a town ingabe i-forgotten town so mali ngamvotela nje abantu beHwange sizosebenza sonke ukuthi siqhubekele phambili siletha i-development siqede ubuhlungu esibubonayo kathesi uhlelo olukhona olukhulu kwamanje kubhalisela kuvota ndesizwa ukuthi abantu abayi ngobunengi wena wenzani ke kubona ukuthi basekele bakho babhali sikhuthaza abantu ukuthi basuke ngobunengi babo bayabhalisa sikhuthaza ukuthi ama NGO labo bancedise ukukhankasa abantu esingathi voter education voter awareness voter mobilization njalo futhi njengeparty malezile as an MDC alliance siyacela ukuthi sisebenze from ward level district level provincial level siyaqalisa uhlelo lwethu lathi simobilizer ama voters ukuthi ba register lami ngiyabe ngikhona insuku ezilandelayo iHwange ngincedisa ukuthi ngiregister mina ukuvota lami ngidinga abantu ngibakhankasa ukuthi bavote so silethemba ukuthi ngokuya kwesikhathi inani labantu abazobhalisa ukuvota lizakhula and by the time i-voter registration process iphela eHwange leMathebelende kuyabe kulabantu abaningi ababhalisileyo ukuvota lo ngumsebenzi full time wena uhlala lana eGoli usuzimisele yini ukubopha imchaqana ubheke khona lezi mali thina njengemuli sesivumile ukuthi siyenze umsebenzi lo yikho sesihambe phambili saze sathengisa lendlu ade sihlala kiyo sathenga indlu entsha indlu eseduze nesikolo somntwana wenza ukuthi kube lula ukuthi ngihambe ekhaya ngale ekhaya lakho sengilendlu yokuhlala udadewethu ngitshela indlu yakhe so
konke sokulungiselela ukuthi ngeHwange ngehlala khona ngisebenzele ezakhamuzi ngizobe ngihamba eGoli ngesikhathi labo bebuye eHwange ngesikhathi but mina bengisebenza kakhulu eHwange ngoba into eqhathileyo ukuthi abantu bazi ukuthi MP uhlala ngapha eHwange utholakala ngapha eHwange and ngiyabe ngisebenza la not just lama party structures but ngiyabe ngisebenza lama councillors ngisebenza lamanye ngifuna ukuthi set up iHwange Development Forum lapho esabe sihlangana khona njengama stakeholders izakhamizi zeHwange, traditional leaders, business leaders, education leaders, health leaders, all different sectors sikhuluma ukuthi can we work together ukuthi kube leHwange engcono. So ngizimisele and ngisengiready ukuthi nisebenzele abantu beHwange. Uthi wena isifiso sakho seHwange asikho emalini, asikho esikhundleni, kodwa sekuthuthukiseni iHwange. Kakhulukazi ngoba mina ungakhangela impilo engiphilayo okwamanje, imali yakho ngilayo, umnotho njengomuntu ngilawo, ngisihlalele eGoli, akula ngenye indlela iqiniso ukuthi ngisihlalele nje. Kodwa mangikhangela iHwange into umumo weHwange awusemuhle and kuyanzisa ubuhlungu kakhulu. So inhloso yami ukuthi ngilwe labantu beHwange ukuvuselela. Yikho senza ama-MBA kade singibhizi ngenza i-MBA ukuthi ngi-understand ukuthi na apart from ukukhuluma nje what practical ideas can I have ama-entrepreneurial ideas okuvuselela i-economy yeHwange. Into esizicabangayo kwamanje siqede unemployment ukudubeke sikubuya ngesibubona eHwange. So kuhle ukuthi ningenze i-MBA kuyancedisa kwamanje ukuthi ngicabange njengomuntu ole business kuzanceda iHwange futhi.